Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Menteri Jangkatan Transport ke Sarkar Jela ubah asnia bahlang dhar haga arterik unaitung arjar khat kendai ulah her jurip ya ke jaga penyeng bos lanega interstate bus terminus kabadon ha maulai mauyong Shillong harengkat ke jingidon langjong MLA baru MDC ke maulai constituency ubah proses di saukme baru ba te borlang patau kuntup ru ya ki officer bat ki we habaya keren ba kinong pathai kubor hadin bala dep jurip uba asnia balang ulaya tu baga jing pentri ya kani ka project kala dep mentah haduk prapo nak sispa bat ke Sarkar Jela kala bu thong ban pendep no ya kani ke jing tei hau benai no pra mentau snem arjar khat khandai bat ulaya tu ru shu baga jing slem ban pendep ya kani ka project kadai namar bak Sarkar pedeng kampat pelait lut ya ke pisa balamang na benta bentai ya kani ka jaga penyeng bos ka bakit ya kinong let jing let syabar na ke Jela. Tangi tibi hari Syah kipai bak jong stik la ang nur hi kan ni projek bani kum government la ka property yang ni hane kum ngi kan mentan ga balai ga kham delay khindet not as per time sulu det na ga daw ba kham sulu ka fon ga central government te iman mentar kum balong hi hadu mentar obat projek ada berapa persen as per for the engineer tang ba katar 10 crore na hab su ko lang padiok bil hane don bok ngi kontraktor barang tres tom guna ya sa government kum apar ki yarap bingi. Hopefully swa thra swa Christmas ni expect idai bandep ya kani kata ada ke jing ai ku belang yu MLA jonga kono si don lang yu di siro bar kerong ba snong ke officer jonga barohi na le ke song ruba plir ke concern lang baro ta ke jing yelam jonga officer jonga bar ke MLA MDC jonga ni area bar ke officer jonga peludi community bagani project mentau snem terangin yo sedang no kat kumbalong mentah ke kam la da 20% kawo ko darong bal supply krul nak berapa persen bila aktif kanya tu lah mihi tak vat kata ru sespo kurundang sak ke bil 4 diop ban siu konduktor kia don ikat kum gayu sispaksan pausen serum sispaksan pausen serum don ke live artili kini ki parking bil perubahan ni gayu tak kumong we pimne ngilap non ke exact ke pausen kalau kum tahan dan nala dep complete before we start for functioning ngilap men modify plus minus bat nama lagi non kam yok ke request nak senong yok ke request na MDC na MLA ya kata ngilap men flash ndala dep ikaka. Kapan kabon ba na magi nambaron ke parking segidukan ni abo ni ke office na katan naga no logo agency panya ikani tingin pun krea igi civic amenities kita lek tu kita lu dibero khidmah as per the provision inde detail estimate ta subo don ganu mempat biang ko makwa pa iba we'll go for that no problem we can go for additional thing mangilah ka in one shot we may not sufficient ta subo la ndalaya ka project don gidi lunah nang rumun siapa yang kata apa always the need is continuous process. Does not mean the estimate is perfect. Maybe if there is any need extra, we can go extra for that. Kan bon ke parking fees kan don, yo kan hidupan kan bon mah kan don. Kawem dia jang kata revenue, kan ba aro ka ikam aja ki samla ki jongi. Bagi kita subuh for example ke bos ki wan ki hani, ke driver taksi ki phor ki spa ki yo ka mai. Aka help bahama kaya rap subuh. Nak kata daw government ka pek bahagi project ka deru ka way ka project ban ko ngapo jong kasi. Te community mde janga kam ka jam ka borom ga state bro ka we kam tam gi yakani area ro badi ga state hi wat gi samlang gi driver taksi ki local taksi bas ki yo kam lang hi actually it's a great help ga jimut ju de kata ban penduna ga traffic kani de interstate mudi gi local bus de gi bus wan bar te kumong meni na lor bagi mudi ge banabar yo request na gi MLA ni kam di sini ke stong ni apa kata ro la kalat ka chaga